Give flowers to Tanya, please. She will be, I believe she will be pleased with number 2, yes? Yeah, I think she will be very happy with you. So, lucky number for me. Okay, Anja pravi, da je 13 srečna številka za njo. Last time we spoke, I actually said some Swedish words, but I forgot all of them. Are you angry? No, but I didn't forget all my Slovenian words, so... Oh, here, you can... You know, Pippi Longstocking? Aha, o Piki Nogavička. Pika Nogavička. Pika Nogavička, da moje gospodine! Tretjič, Mihaela Kirgaser! Number 15, Mihaela Kirgaser. Ein bisschen nach vorne, danke. Ok, torej dobila je številko 15, trikrat sem jo gor poklical, zdaj sem že nekaj dolžen, sem vprašanje, če bo hotla vzeti pol. Ich muss mich entschuldigen, aber jedes Jahr sehe ich dich am gernsten, weißt du. Und Nummer 15, danke schön, hvala lepa, da je bilo to lahko noč. Mihaela Kirgaser! Aplausos za najboljši slučajke, dame in gospodje. Tako, zdaj še seveda obvez za nastavljanje fotografom, še jaz sem se zadaj malo nastavil. Tessa Worli! Bo imela štartno številko 7, number 7, Tessa Worli! Tessa je to sezono tudi prvič zmagala in bo zagotovo jutri ena izmed favoritin. Tessa, so this is your number, da se lahko sličeš, pa daš? Ja, evo, vidiš, če gre. Če bi te jaz, policija gleda, veš? Evo ga, da. Tessa, each year you're getting better and better. This year also your first win, and tomorrow, what do you say? We will see for tomorrow, but I look forward to winning tomorrow, and I think it will be nice. Tessa je rekla, da me ima rada in da gre z mano domov. Tessa Worli! Manuela Mölk! Ki bo imela, number 1! Nummer 1, Manuela Mölk! Ein bisschen nach vorne, bitte. Ja, so. To sezono je bila že dvakrat, druga Manuela Mölk, tudi druga lani. Zdaj se pa slečeš. Ja, so. Ja. Sama se odloča, da bo pomagala, ker imamo tudi Mariboru sploh radi. Tako, Manuela, zweites Platz, letztes Jahr hier in Maribor, auch zweite Plätze diese Saison und morgen, Nummer 1. Das ist die Frage, schauen wir mal, Skifahren und dann schauen wir die Platzierung. Sie haben die Nummer ist richtig, ja? Ja, wie letztes Jahr. Manuela ima totalni številka, ena upa, da bo prva. Manuela Mölk! Dajmo en aplauz za njih, Maribor!